Šta je u pitanju? Imamo islamsku zajednicu koja je najvažnija, najbitnija, jedina preživela sve te totalitarizme i tako dalje. Koja je zaslužna što se islam očuvao kroz te periode. Ali koja dok je vodila tu borbu, dok je držala tu žeravicu na dlanu, ona je također, kao što svaki borac koji preživi rat ne znači da nije ranjen, uglavnom ako je rat bio žestok i dug, mora imati neke rane, ožiljke, da li na tijelu, a sigurno na duši. Islamska zajednica je doživjela razne rane i brojne devijacije. Ovo ne mora biti kritika za to vrijeme. Možda su te devijacije bile nužne, jer neki ljudi da se nisu savijali, slomili bi se. Sa njima bi se slomila islamska zajednica. Dakle, teško je sada nama da s ove tačke mi dajemo ocjenu kako bi mi u to doba radili. Ne znam kako bi radili. Ja molim Allah dželešanu da sve naše alime, administrativce kroz teški komunistički period koji su nosili, da ih nagradi, da im podari svako dobro, ako su nešto pogriješili, da im oprosti. Ali su oni sačuvali taj emanet, do nas ga donijeli. I zato ja ne želim da govorim o njima, želim da govorim o nama, ali isto tako želim da otvoreno govorim o tim posljedicama. Posljedice postoje. Jer ono što se u odbrani islamske zajednice, islama, u to doba iskrivilo, ono je sada krivo. I mi moramo da ga ispravljamo. Ili ako ne možemo da ga ispravimo, mi onda moramo da priznamo da je krivo i da se prema njemu tako ophodimo. Ali nemamo pravo, i veoma je pogrešno i opasno, pokušavati novu realnost, projektovati prema toj krivini. I to se u islamskoj zajednici dešava. Nažalost, to se u islamskoj zajednici dešava. U svim islamskim zajednicama na Balkanu. Negdje više, negdje manje. Ali se to dešava. Gdje se izvesni nedostaci pokušavaju pravdati nečim, sakriti nečim. I onda se to koristi kada se razgovara o različitostima koje prerastaju u svađu, u galamu, u optužbe onog drugog da bi prekrio sopstveni nedostatak. Islamska zajednica nema na to pravo. Islamska zajednica mora da shvati da ako je cijelo društvo suočeno sa tranzicijom iz totalitarizma u jedno novo vrijeme pluralizma, kakvo god sa svim mogućim dobrim i lošim stranama, islamska zajednica mora da shvati da i ona mora da proživi tranziciju. A nisam siguran da je mnogo ljudi u islamskoj zajednici, kad govorimo o islamskoj zajednici, govorimo o širom pojmu, da mnogo ljudi u islamskoj zajednici shvata ovo pitanje ili ima hrabrosti da kaže mi moramo sprovesti tranziciju i u islamskoj zajednici i obračunati se sa ostacima komunizma. Ne sa nikakvim pojedincima, da budemo vrlo jasni, nego sa mentalitetom koji je naslijeđen. To je veoma važno. Jer ako nema ozdravljenja u mentalitetu, ako ostanu navike centralizma, birokratizma i raznih drugih oblika, a tamo gdje elitu čine administrativci, birokracija, to je prvi korak prema diktaturi. Svaka nacija kojoj je birokracija postala elita je postala diktatorska. To je osnovni ambijent, to je kao staklena bašča, kao plastenik za diktaturu. Kada elitu ne čine znaoci, ulema, znanstvenici, nego je čine birokrati. I iz kabineta daju fetve, daju instrukcije, donose odluke o ratu, miru, o skidanju glava, o postavljanju, o podizanju. To je veoma opasno. To je veoma opasno. Islamska zajednica bi morala da zna za ovu opasnost i da se suoči adekvatno sa takvim izazovom, sa takvim problemom i sa takvom opašnošću.